Nedelje putovali smo i u Argentinu. Tango je sve popularniji i sve češći zvuk na našim koncertnim podijumima. Uz tango se pleše, strastveno svira, ali se pre svega pažljivo odnosi prema partneru. Tanguango, još jedan srpski tango ansambl, ponudio je publici svoje viđenje žanra. U sali Kulturnog centra Beograda nastup je održao kvintet neobičnog imena, Tanguango. Iako osnovan pre 2 godine, već je zabeležio nastupe na brojnim koncertima i festivalima u zemlji. Članice kvinteta zavolile su tango još u srednjoškolskim danima, svirajući u orkestru koji je predvodio bandoneonista profesor Aleksandar Nikolić. Brojni značajni muzičari i kompozitori dali su tangu u sopstveni pečat i učinili ga planetarno popularnim. Carlosa Gardela, argentinskog pevača i filmskog glumca, mnogi smatraju najznačajnijom ličnošću u istoriji tanga. Anibal Troilo, još jedan od argentinskih predstavnika tanga, bio je popularni bandoneonista i kompozitor. Tu su Osvaldo Pugliese, Gerardo Matos Rodriguez, ali neizostavno i Astor Piazzolla. Može se reći da je lista muzičara i ansambala koji izvode Piazzollinu muziku svakim danom sve duža širom sveta, a njegova dela podjednako su prisutna u žanru popularne muzike, ali i u najznačajnijim koncertnim dvoranama. U dvorani Kulturnog centra kvintet Tanguango Piazzolli je posvetio značajan deo koncerta. Interesantan je zbog tog romantičnog duha koji postoji u samim kompozicijama, zbog promena karaktera, zbog promena raspoloženja i zbog toga što možda svaki slušalac može da se pronađe u nekoj od kompozicija i da možda neku svoju emociju izrazi kroz slušanje. Ansambl Tanguango svoj repertoar bira na specifičan način. Tanguango bira repertoar u skladu sa slušalacima koji su došli u tom trenutku na koncert, odnosno na plesno veče koje se zove Milonga. Tako da u zavisnosti od toga biramo da li ćemo svirati tradicionalni tango, tango 30. godina, ili modern tango, tango nuevo, Astora Piazzolla. A kako publika reaguje na tango? Sjajno. U Beogradu prosto cveta tango, sve više plesača, sve više ljudi želi da čuje tango uživo. Tango je tužan, ali ne i pesimističan, govorio je Astor Piazzolla. Obuhvatajući čitav spektar emocija, od bola do ekstaze, on je pre svega tajna. I kada se pleše, i kada se svira. Kantautor